Another Malakan Yam Canadian contain Barwani Linguas American Nuer TV. Take a to be conquering, to bed bag to guru decaling, and while a shang Kawalbangwan Kapai by the Cronkin Dang Row, with a Jandang Row, with a ditch. Gordian or Banalert T. Banakaling. Caloritini, calori to a winner to goal. Biarun to palping a young den. Kenya mbaga kwen katok English ka kora beka nung ye Thok Naath ko gur kono de kon kiling ogwa ka doba dan en chatuoka ke. 3 people died and several others were injured in a road accident along the Juba Numili highway around midday according to an eyewitness. Philip Guy said that the accident happened when black Noah car carrying 9 people from Juba to Numili lost control while climbing Gordon Mountain and rolled down the slope. The car lost control at the top of Jebel Gordon and rolled down. 3 people, including the driver, died and others were injured, Guy explained. Numili Police Inspector Major General David Casimiro confirmed the accident and said investigations are ongoing. He advised driver to slow down and value safety more than speed. If you drive slowly and carefully, you will arrive safely. Rushing only increase the chance of accident, he said. Dan en shirike tuoka je regan ji tuok gwasame areng mi ji tuok da drop tege thurbil mi ji yak ka thurbil mo yaga dor en chwalke e Juba ki ka South Sudan no chala nu en gwada dan ci thurbil ji yaktin chala nu ne dang dok shikelu are accident na ci tuok wa kane to wan ko kien te taka bot are thurbil chala do jen chub ne ti chub wan tekarede no en thurbil mo jena Numili ke Juba Numili highway ngai kon Juba na highway adwa mi mo mel tele turbin la chungten waken chikarum ka turbin dien chum mishal ke Philip Guy charaje mo chajalat en go shaksire no chetwok eno ade turbin mo churum kan turbin dien ka turbin mo tujira te kan di chokka bangwan reide chala do turbin mo ni jena ka Juba ko la ko Numili en gwasmo ko ngai kone en Numili Juba highway mo ke Juba Numili highway jen char mi podalong ke char mi la na de jeltin ka pedalong ko cha gorino bidwa bechong en when mo chu turbil chu control chu lot lo kan jona no daro do longa me ke bero chong kan when mo ni chu turbil men chu ro de chu ding chu ne dang jok chu ga chu nok chu nak ni gwasmo en turbil mo ka jomo chalat wajen gera nat en gwada no yekna wajebel Gordon wa choro do chudin ne dan dok chugo chulu ngwas mok man driver phone ne ba chelu ramadan kule la ger no ka chene ringwan long shag moy ka bot kore da kabne sho bangwan ne dok chigulu ne dang bakel no kene din konen shala don wodong chomoy ka bot ramadan la police inspector Major General David Casimiro chela no chire mo je to wala tok ajinen tama na tilak investigation ke gor ka tar kamandan yek do men yek turbil ka je tana jogo no ne shoma yeno shien da ger ka pedalong ko shien rodun de la na ko ne ko ni la ger kene tin konen te karek te jomo te je kwenen wo re te ngane te ne tin konchila driver ko kene ko na jele long ka pet tikan mala gorno dong de kan turbile de ga kapchong so jom shit kana me amle rode ka jo wadan inshallah kije dumila kene gera me de je tere mu de to but ko jel ke long ka pet kallet kan to ko ken shodi la kala kan yike na kana moj bane no dong de ran dong chi mat ka kon ki chi yonga mi yonga je mone den burek bo tedi bo to ngwal na bu ko lu ko do mu dong chi jen do dan na lu ka je ta jo me la do jen chetok bane roje dien bane je le ni lingwasame Ethiopian bank worker and security forces killed. In Ethiopia, an attack by unknown army people in Sululta, Woreda, North Shewa zone of Oromia region, left 14 people dead on Friday, 16 August 2025. The attack happened near the town of Sancho, 31 kilometers north of Addis Ababa, when bank workers from the Cooperative Bank of Oromia were transporting cash from Mulo branch to Addis Ababa. According to bank official Tolera Shula, 3 bank workers and 11 security forces were killed. 4 people survived and are receiving medical treatment. He said the victims include 2 drivers and
a kuäär responsible for the cash authority say investigation are ongoing. Jolin kon magwasa me arin muchi togre wika Addis Ababa. Rega mo shenei tungwan shaganak shirgamen shalin gwasa meni. Netin kontin janak awaken kalat letkabang. Letkan kabang re rule Ethiopia ka Addis Ababa. Awaken wajenkan alojenkan kamishwalka sululta wareda kanos shewazun ka Oromia region wa anwanamo mishiga chubo ka Friday shangwal bakal wachane di shop ka walngwan radio kakagane de to chwakanak ne di shop walngwan chakanak tandien en kane de to kanitin kon tin lalad benka ka tandien ne di kon la security ka kile kon la yula kan kagang no Gwadana waka maktin rere mushalka chancho mitiga 31 kilometer kana sa Addis Ababa ale jere Addis Ababa ba jen gwadana wuri ga mawo toktin gwad mi shayo shaga nang tin thurbil yudo to nanga ke bang shalka cooperative bank of Romania ko gala transport ko nanga ka brand dien ki gwad mi to bang dien teten kam shal mulo brand Romania cooperative bank mo bang mi le long rol Ethiopia ke lu kete menyo fizetere wika Addis Ababa so menang kan yo ko la ya kam karar kan rodi na moy ka torbiyeli eno ke dimi to buga jal ke buga jalanwan wajen gwawe dana wuri go tokten ka jo chalat gwas me ramdan la bank official ram chalke tolera shula chala do nene jenne dang jokka bank worker kini ko la cha yiken cha gabat cha kanak jenne dang welkel ka security force ne ko jel ka torbiyeli kani cha kanak maden dial kanai to chop ka welngwan ka jo dan jikalat ke je jenne dang wan ka rodi na kadin kon shikken tele rek mishiga diktene ken ka bot titiene cha jo mo cha jalat wani tin kontin nakana ketin mark bang kinitin kontin makanas ka euro kontin ku kana transport wane to kumatin ku investigation ku je carried out chire mun ko no mite gari mu jitwo laja gorken wo baram dan lede baje del je ka do dan shalat kije a chan jo me chan jalat mutogre wik Sudan mutwo Sudan ban jelinkel no ka tad ande kon lingaje jo ban lingwa me chalado nene. In Sudan, a senior army general was arrested day after his retirement, showing more division inside the army as the war with the rapid support forces entered its third year. Major General Abdelbagi al-Barawaki was one of several officers retired of Army Chief General Abdel Fattah al-Burhan in a larger reshuffle. On Tuesday at 1 a.m., security forces arrived in 5 pickup trucks, surrounded his home in Omdurman and took him away to an unknown place. Source told Sudan Post. His family say they do not know where he is being held and are very worried. Another general, Khaled Ahmed Mustafa, was also arrested. Both men had been accused of plotting a coup in 2021. The Sudanese army has not officially commented on the arrest. Army spokesman Brigadier General Nabil Abdallah only say the retirement of Army Senior General was a routine military measure. Analysts believe the reshuffle show a change in Burhan strategy where loyalty to him is becoming more important than battlefield experience. Jolin kon magwasa me charade no re kume ka marwaike wudu shalka me al-Burhan wa ala kume dun Sudan. Waken chikaram kel miladi chikana kep no wajen chaje retire kicha togdeika chayu kep and gwazmo chwaje yen and robadana yen keje wachi tegane di share aleka kajo dan jikalat and gwazmo ni chuna chuga yen ka waje gore dwara gwadan tetem ka chwaje kef manisha manu kwikan robadan and chuda me shautin kajo dan chikana lat kana dier kana long kata andan en chauda mo chaje kef kuma marwaike no so jolin kono me mishalat eken ka robadan gwikanen go security issue tetere dwaren ngay kono no courtin kono tarken winemi rewika Sudan gorga jeno de ka kapchong batya jeno konetin content ka bomb kit ka power jen menen yan tama shine to manji kan displace ko right tin ka gwasedan eno ala kur Sudan chigan gorno de goren yo mat ken bat seken ken ko ren mat jen menen yan tama roal na tel mo gwa mele rode eno bana le redian bana nyoko mukwen kono gwasme Re wika South Sudan chala do nene awade unified force de jelas let
shikume mana kume United Nation chaka chola ji Africa Union and the integration of force de jelat kini to konila unified force de galas let wika South Sudan dundo shikala no gorken no de kap kon mika match ka do badana chalat kaje nika gwasi dan ngai kon no te Dr. Machar kene kume kim yadit me teke kel chikala no unified force de ka moy ka match ko de ka deploy ki de galas let and when mo shwaje look international community and wo ba ka kamach ki ba mishal ke army embargo ba je left ko midong mishi kume South Sudan mishi kan ko man chikana to de kan mai de kan hul kaman de money ba ta je to gano ko gwase dan chwa shulo kan tama chikir me yadit chuyen mat kel ge Africa Union lat kan ni wona ne kan de ne ti tila de ni unified force kan de ka ko moy kamach ti kan ko United States and wo de ka allow ki United Nation Council ki Security Council ko de kan edit de kan ga jago de ka mai de kan ko kap of course do me ne kon lat ke je Canadian Council of Africa Union mishagu jeno ji Africa Union gege jeno shiga mat ke kin me yadit ka shala ro na me che chwong ko ngai ka je gwan wona ne en kume men tiki me yadit tin logo jeno dara mal dara jenong lar ke jeno mugur ke no biken ba maj ba ka law lo biken maj biken no mo ko ken ke gor ka jeno de Dr. Machar de jelun ka jikiran gwas mo che gor no de jelun chol kan Dr. Machar en wo jeno gwan bieri kaman yan ka je ador mi che Dr. Charalat of course sham shirka na me shaje denied and it in content chunkel ka Dr. Machar chala yo na me a system mugur je ba Dr. Machar ba je dismantle ke ba je yar ka kuma de ke ba political activities ne ke din konan lade ka bonda ka kuma spela yo kan ba ka capture so mi shirka na me jen do ba na shaguje shiniri koni la ji Africa Union chikan warga mu chikan jak ka jaje rejak antame anetin kon tin la kume ji Africa Union tin til la ji America bana mandana chikan la gwazin bana jeling ala kume la ji Africa ke tin la ala United Nation do chikan la gwaz me kenene akene gone yo de Dr. Machar de jezelun rewich de jezelun but enno de jelun and Dr. Machar charge nok anetin kon tila kin yadi tikala do wona te ka fante cha to cha kam South Sudan wajen te yo cha ka ngar cha ka yar and do badana cha yo cha ngar ka je cha guje no mo pella muguro de South Sudan de le manda yela lat ko shamal che yedeno right now ken muguro ke jeno bi mal be bere ke South Sudan Dr. Machar alo ke je ko kuje mo bi mal ba kuleben dundo cha lok ko me ke yadit ken ne ano ba Dr. Machar ba jelu ajeni shede mun to ko Dr. Machar ba posi edi al ba ko kon gor ta dana chirik che lat ke je meno ba je yenedi kan ba je kolat cha Dr. Machar cha je blun lora bang akane nang ka trial ke kana nang ka court ka ko nang ka court ba je kulun of course look the United Nation and wo kane alwen ke je we aka dialogue lad na mal chiramandana la kuer gwas machalat ba cha je look akuma ke yadi chicken defend Nerodian ka jo machalat no milin ko mo gwas me bana idil ngaje no kuma ke yadi chemal che je gor ajanete che gor bika Dr. Machar bikana lo ngwado dani jikana yenten ala Dr. Machar mu te charge ko lo nya charge allow ko be freedom the man to the access site no we kono queen kwara bajelat queen kwara charge beladi nene de kono lar kan ne itin content chunkel kes pila yo de kan lar cha queen kwara charge belat but bana yidin ngaje no nene we ba queen kwara lat emas kodi kire janda na gore we ko na displace ke jetame kama je opportunity kodi be kuäär be jek be mench la chalka no tene ti chaka cholo no bia dawich be ono no benedi kontila tin ala tin to karo fuji be ga chal dawich but ka ko shikan bibin ko chene da to chaka ju ko ne de tini akane de content kwa Dr. Machar kwa support tele duami mo dere ka jogo no bia dawich ka chaka ju kenyam so bi da kake kama je opportunity ne den content dawich tama tin to ka Juba kin tere ka South Sudan tin ti ka je jang amendo ren ko ken ne de to kan de konen be kem yadi kana kwanyurun no again do bra anen yen entem ko na ko ga displace ko gorjen wajen betekumu
beteka power changa dan wa kwen kware wa jalat benedi kontin dongde chonka dakrin machar biga chu kuäär ko ne di alternative ka karo fi kem adoba dien baka repatriate ka jama abaka lore wit ka Juba ke ka South Sudan baba jelongo michit kana me jam ko na displace ke Equatoria ko na displace ka jongle ka penal woni ka United States so tele gwan loro dan tamara wi ka South Sudan jowo me milin kona me agenda na go ready nyaka konkel enda manuni chen kwa nyamala rwani la kanong ya gwasme ani ba jegala radio chuchu pore jino jin bi channel bi support ku subscribe ku notification bell ko jetwan biatikamal bye bye.